Veliki pozdrav, dragi ljudi. Ja sam Dijana Novak-Krešić, a vi ste dobro došli u 16. epizodu podcasta Sve dobre stvari. Naslov današnje epizode je, meni barem, vrlo zanimljiv, a glasi ovako: zašto je dobro imati sportaša u svom timu? Odnosno, pričat ćemo o tome kako se profesionalizam u sportu odražava u poslovnom okruženju. Sa mnom je divna Marina Mazić-Bandić, koja odlično poznaje oba svijeta, i onaj svijet profesionalnog sporta i poslovni svijet, i ona mi se učinila kao idealna osoba za razgovor o ovoj temi. Pa Marina, ne bolje da se ti predstaviš sama. Evo, dajem ti prostor. Hvala. Pa Bog, evo, puno ti hvala što si me pozvala u svoju emisiju. Da, ja dolazim iz svijeta sporta. Dugo sam jako bila u profesionalnom sportu. 15 godina sam baš bila profesionalac, a otprilike 20 godina sam se bavila sportom. I nakon toga je krenula moja profesionalna poslovna karijera, koja već sad traje preko 12 godina. I u biti tek kad mi je završila sportska karijera, sam u biti shvatila koliko mi je ta sportska karijera, koliko je usadila određene osobine u mene, koje sam kasnije prenijela na sportski, na poslovni dio karijere. I to je zanimljivo, jer u sportu nekako učiš u taj neki ritam i sve ti je nešto podnormalno, jel tako funkcioniraš, i onda u poslovnom svijetu skužiš koje imaš nekakve karakteristike koje su jako bitne da bi bio uspješan u tom poslovnom svijetu. Ti si zapravo u sport vjerojatno krenula vrlo mlada, jer ovako mi izgledaš još uvijek kao djevojčica, a sad si nabrojala 12 godina ovdje. Pa je, ja sam ti krenula, u biti sa 10 godina sam krenula trenirati i bila sam jako dobro u košarci. Moji roditelji su isto bivši košarkaši, tako da su me usmjerili i puno su mi pomogli u tom razvoju. I u biti sam već sa nepunih 16 godina bila članica seniorske ekipe. Znači, kao juniorka sam bila članica seniorske ekipe. I to je stvarno bilo predivno iskustvo, i međutim jako sam rano trebala naučiti biti odgovorna i jako se dobro organizirati, jer u tom momentu ja sam išla u gimnaziju, znači imaš gimnaziju, imaš treninge 2 puta dnevno, i jako rano sam, ajmo reći, bila bačena u taj svijet profesionalizma. I to je jako zanimljivo iskustvo, zato što u tom momentu ti ko klinac sa 16 godina, MC klinac, MC u nekakvom pubertetu, i onda te bace u jednu ekipu gdje je raspon djevojaka koje su sa mnom bile u timu bio bila je možda još jedna djevojka mojih godina, pa sve do 30. I sad u nekom normalnom svijetu, vjerovatno, ja bi se družila više manje sa svojim vršnjacima, jel tako? Da. I onda bi s njima komunicirali, imali bi neke svoje zezancije prilagođene našim godinama. A ti kad si sportaš i kad tako mlad dođeš u tu neku sredinu, moraš jednostavno tu naučiti plivati i prihvatiti te nekakve zezancije i odgovornosti, i to su ozbiljne utakmice, tako da je u biti jako rano postaneš odgovoran i moraš se nositi sa tim situacijama. Zapravo me to jako podsjeća na to kad dođeš u jedno ozbiljno poslovno okruženje. Da. Kao možda najmlađa ili kao neka osoba na junior poziciji, potpuno isti je setting. Oko tebe postoje neki seniori koji tu igru poslovnu imaju već u džepu, nešto što ovi najmlađi moraju tek naučiti. I reci mi, ovako kad gledaš unazad, koje se zapravo karakterne osobine u takvoj situaciji, u sportskoj situaciji razvijaju, a koje pomažu, koje su ti pomogle kasnije u ulazu u poslovno okruženje? Pa definitivno prvo što mi je bilo jako bitno je prilagodljivost. Znači ti moraš jako brzo adaptirati novo nastaloj situaciji i jednostavno se prilagoditi timu u kojem funkcioniraš. Znači ja sam se morala prilagoditi tim djevojkama koje su tamo i njihovom načinu funkcioniranja, ako sam ja htjela biti punopravan član tima. Isto tako kasnije sam igrala u inozemstvu i eto, ja sam u svojoj karijeri, tako je bio sticaj okolnosti, da sam jako puno različitih zemalja promijenila. Pa sam igrala u Francuskoj, pa u Španjolskoj, pa u Turskoj, u Mađarskoj, u Italiji. I sad kad dođeš u drugu zemlju, oni imaju nekako svoj način ponašanja, druge su nacionalnosti. I ti tu jednostavno naučiš plivat i prilagoditi se. Znači ja sam se svakoj ekipi morala, ajmo reći, prilagoditi. A reci mi, gdje ti je bilo što se tiče kulturološki, društveno? Koja zemlja ti je bila najviše friendly?
Pa, na primjer, meni je bilo fantastično u Grčkoj. Meni u Grci su onako topli ljudi, srdačni. Jako mi je bilo dobro što trener u Grčkoj je bio čovjek koji je baš mi je dao punu slobodu i ja sam se tu najugodnije osjećala. Znači, bilo koji odlazak u ekipu svakako je povezan i sa nekakvim mojim sportskim rezultatima. Naravno. Ali nekako najbolje sam se osjećala u Grčkoj ili Italiji. Španjolska isto, to su sve nekako narodi koji su slični nama, koji su otvoreni, koji su topli, koji jako lagano prigrle nove ljude koji dođu kod njih ili u timove. Tako da taj nekakav južnjački mentalitet je meni, koji je sličniji nama, je meni sigurno puno bolje odgovarao i puno sam se brže, ajmo reći, prilagodila. Super, ali si se uspjela i naučila kako se prilagoditi u okruženju koje je možda malo kruće. Naravno. To bi je, na primjer, bi izdvojila Francusku, koja je totalno i drugačija liga, puno je jako fizički je puno jača, zahtjevnija i tamo se u biti igra košarka na jednom stvarno najjačem nivou, tamo sam bila 3 godine. Isto sam se prilagodila i to onda kasnije kad se prenese na poslovni svijet, dovodi do toga da kada sam došla raditi u bilo koju tvrtku, ja sam jako brzo skužila na koji način tvrtka funkcionira, šta trebam napraviti da bi se dobro uklopila, šta se traži od mene i definitivno je to te razne ekipe u kojima sam bila i ljude koji sam upoznala su mi zasigurno pomogli da se jako brzo prilagodim. Super. Ima li još koja dobra? Sigurno ima još koja dobra karakteristika. Profesionalizam. Znači, to je jedna osobina koju ti definitivno u sportu dobiješ. Znači, ti kad si sportaš, ti imaš određeni program. Ti trebaš trenirati 2 puta dnevno. I na sve treninge trebaš doći pola sata ranije kako bi se obukao, kako bi se pripremio na trening. Ti imaš utakmice, uz to ako imaš obaveze fakulteta, škole, ti to moraš uskladiti. Znači, pod profesionalizam ide i pod organiziranost, znači organiziranost vremena. Ti kad si sportaš u 24 sata moraš staviti 25 sati, jer jednostavno moraš ići u školi, moraš napraviti zadaću i moraš odraditi treninge. I to je nešto što ti ostane i kasnije. I kad krene utakmica, ti dođeš na utakmicu i ne možeš ti na pola utakmice zato što, na primjer, ne ide rezultat dobro, reći ja sad više ne bi igrao. Da, meni je dosta. Meni se više baš ne igra. Ja idem na push pauzu. Da, na primjer, to je krenulo u nekom smjeru koji meni odgovara i ja sad više ne bi igrala. Da. Na primjer, toga nema. Ti si u utakmici, utakmica je išla dobro ili loše, ti to odradiš do kraja. A sad u poslovnom svijetu je, na primjer, ja nigdje ne kasnim. Znači, ja kad god je neki sastanak, to mi isto ostalo od igračkih dana, dođem sigurno 20 minuta prije, gdje god, neću doći na sastanak 20 minuta prije, ali sam negdje u nekom kafiću bliže ili sam u autu. I ja na lokaciji spremna. Ja na trening se ne kasni, na utakmicu se ne kasni. Tako je. I sad onda kasnije, kad sam se pripremala za razgovor, sam u biti pokušala izvući sve te neke osobine i skužila sam ja na svaki sastanak, ja dođem minimum 20 minuta ranije, ja točno u dogovoreno vrijeme dolazim na sastanak i spremna za taj sastanak 120%, znači spremna sam i o temi o kojoj ćemo mi pričati i još ako se neka dodatna... Ako se otvori koja, da. Tako je. A to ti polazi od toga da mi za svaku utakmicu se pripremamo. Tako je. Znači, mi za svaku utakmicu proučavamo protivnika, radimo nekakvu strategiju kako ćemo mi odigrati protiv njega. I to je nešto što u biti ti doneseš u poslovni, ajmo reći, svijet. Da si ti spreman, da se ti pripremaš, bilo koji bio sastanak, ja moram biti spremna. Jer meni je sad u mojem mindsetu, bilo koji projekt je meni utakmica. Ja taj projekt, ja svaku utakmicu, ono što isto je jedna osobina sportaša je, što ja želim pobijediti. Želiš dobiti na kraju posao, projekt izvući na najbolje, na najjače. Ja želim pobijediti, ja volim pobijediti, a u poslovnom svijetu je to preneseno, ja želim da ovaj projekt uspije. Ja ću napraviti sve što je moje mogućnosti da izvuče maksimum. A to je isto, na primjer, u sportskom svijetu, nismo svi, po mom mišljenju, ti se s tim ne rodiš. To nije u tebi. Neki ljudi se vjerovatno rode, imaju taj neki inak. Neki ljudi ne. Međutim, ti kad kreneš u sportu biti i ako nemaš to u sebi, ti kad osjetiš čar pobjede, jedan, a onda drugi put, ti skužiš kako je to divno i prekrasno i ti to želiš još. I u biti se klincima to kroz vrijeme ugradi. To nekako
ti kad to osjetiš, to ti je ko ovisnost. Znači, ti želiš pobijediti. Kad ti osjetiš da si ti dobio tekmu i taj onaj feeling, dao si sve od sebe, dobio si, to je neopisivo. Da, zato je dobro i djecu upućivati na sport, pretpostavljam da je to jedna od ključnih razloga. Da. Možda ne nužno da svako završi u profesionalnom sportu, nego da zapravo osjeti taj trud koji urodi pobjedom. Što se u sportu onako baš je jasno vidljiv primjer. Yeah. Ja se trudim, ja pobjeđujem, imam onako čisti osjećaj. Tako, ja pobjeđujem ili gubim. Bitno je osjetiti kad si izgubio utakmicu. To je osjećaj koji trebaš osjetiti i mislim da te sport nauči ono što je najbitnije što te nauči, da se život od pobjeda ili poraza i da je izgubiti isto ok, jer nakon izgubljene utakmice ja ću još više raditi, ja ću se bolje pripremiti i sljedeći put ja ću pobijediti. I to je isto tako u poslovnom svijetu, što sportaši ne odustaju. Znači, ili bi svi poslovni ljudi, kad gledamo, to su sve biti karakteristike uspješnih ljudi, ne odustaju. Mene to možda jedan projekt neće dati rezultat što bi ja htjela, zbog XY faktora, ili možda nešto krene po zlu, ali ja ne odustajem, ja ću to dovršiti do kraja i daću sve od sebe da sljedeći projekt bude još bolje, da to, ajmo reći, nadoknadi. Ovo je zapravo jedan odličan način kako se nositi sa greškama, jer zapravo to jedno nošenje sa greškama je nešto što se događa naročito danas u ovoj korona situaciji. Skoro svaki drugi, treći dan ti nešto ne uspije, malo, veliko. Da, istina, upravo da. I sad da ti ne pokoleba, da ti sad ne kreneš joj, ne znam, jel sam za to ili ja to ne bi. Da, to nije za mene, pa eto vidiš da ne ide, a zapravo ako čovjek želi nešto i sviđa mu se, vidi u sebi da ima tu neku crtu, da želi taj dio nastaviti raditi, zapravo treba iskoristiti ovu sportsku karakteristiku, ustrajati. Tako je, upornost, ustrajnost, točno to. Jer ustrajnošću uvijek ćeš doći do rezultata. Ne odustajati, raditi, ne odustajati i u biti ono što je mene naučila, u biti tu osobinu sam najviše u Americi, bila sam na koledžu u Americi i njihovo načelo kad sam došla su mi rekli kada neko drugi te pobjedi ili nešto, nema biti ljut na tu osobu ili ljubomoran, nego gledaj na sebi šta ti možeš napraviti da bi bio bolji od nekog drugog. I, na primjer, to sam jako u Americi, to mi je taj trener, imali smo neki sastanak, to rekao, i u biti to mi je jako pomoglo u profesionalnom svijetu, jer nikad nisam, bila sam uvijek fokusirana nekako na sebe i šta ja mogu napraviti da budem bolja od tebe. Nisam rekla, ajoj Dijana, sad si ti mene pobjedila, sad ja imam neko... Sad je gotovo. Ne, ja sam rekla, bravo, super si odigrala, ali drugi put ću se ja pripremiti malo bolje, pa ću drugi put možda ja tebe pobijediti. Znači, ne gubiš energiju na druge i ne opterećuješ se drugima. Baviš se tobom i šta ti možeš napraviti da bi bio bolji. Da, zapravo i od svakoga ko je bolji od tebe možeš nešto naučiti. Da, tako je. Da. I onda to primijeniti sljedeći puta. Upravo to. Ali trebaš gledat šta je on to napravio tako da je to bolje. U bilo čemu. Eto. Super. A reci mi, molim te, moj neki light motiv je povezivanje kreativnosti i profesionalnosti. Da li, recimo po tvojom mišljenju, u kojoj mjeri je timski sport, znači ti si trenirala timski sport, u kojoj mjeri timski sport može biti kreativan? Da li su veliki igrači kreativni, koliko mogu biti kreativni, koliko ima prostora uopće za... Pa, veliki igrači su jako kreativni, oni su vizionari. I oni rješavaju određene situacije u sportu na drugačiji način. I to ih čini, ajmo reći, jednu ljestvicu su bolji možda od nekih drugih. Ono što je bitno je da ti neko dozvoli da ti budeš kreativan. Znači da trener, nekakav čovjek koji vodi tu ekipu, da prepozna ko je kreativan i da mu se ta sloboda pusti da rješava neke situacije kako bi bio kreativan. S druge strane, kao i u tvrtkama, tako i u klubovima, direktorima i trenerima je bitan rezultat. Jel' tako? On je u svojoj funkciji dok god sve funkcionira i dok on ima rezultat. Tako da on će sve napraviti da njegov rezultat bude dobar. Tako da često igrači moraju tu svoju kreativnost uklopiti i u tim, jer bitno je da tim na kraju kraja pobjeđuje.
Ali je jako bitno po meni da se da kreativci mogu ispoljiti tu kreativnost. To je, na primjer, evo ti znam da prekrasno crtaš i voliš to raditi, sada tebi neko kaže da, ali ja ne želim da ti to crtaš, ja želim da ti crtaš nešto peto i da ne daš ništa svojeg nečeg u taj rad. Ne bi to bilo sigurno dobro, ne? Pa to bi bilo gotovo neizvedivo. Da. Morala bi barem nešto malo dati, jer ako to radim svojom rukom, mora biti na neki način mene unutra. Naravno. Meni ti se u sportskoj karijeri dešavalo, u nekim klubovima su me treneri prepoznali, ja sam inače kreativka i volim i crtati, pisati, svašta. Znam, sve znam. Tako da, i onda mi je bio problem kad mi trener ne bi dao da budem kreativna, kad bi htio ukalupiti. I ja sam obično iz tih ekipa odlazila. I što mi je žao, što mi se, ne znam, kroz svoju karijeru promijenila sam možda 10-11 trenera. Od njih, na primjer, 40% mi je dalo da budem kreativna i dalo mi je taj prostor da nekakve stvari rješavam kako ja mislim da je najbolje i to uvijek bilo super ispalo za sve. Dok imaš trenera koji jednostavno ne vole to, oni vole da sve bude po špranci, nema, kad je zamišljena neka akcija, eventualno tu i tamo ti možeš ispasti iz akcije. Ja osobno takvu vrstu košarke ili sporta ili bilo čeg drugog, meni to osobno ne odgovara, tako da bi ti ja onda odlazila u druge ekipe i tražila bi sredinu gdje bi ja mogla sebe, ajmo reći, na pravi način realizirati. I to je zapravo odličan recept za građenje karijere. Da, tako. Da, zapravo čovjek traži ekipu i okruženje gdje će moći dati najbolje od sebe. Zapravo, jer ako ne daješ onaj kreativni dio, onda daješ nešto stereotipno. Da, i mislim da u biti ne napreduješ, nego nazaduješ i trebamo biti dovoljno hrabri da tako nešto napravimo. Ja sam nekako u sportu uvijek bila hrabra i često puta su mi znali reći oj, ovdje ti je tak divan život, u prekrasnom si gradu, ili ne znam, čak koji put sam znala i možda ne gledati toliko financije, možda bi uzela i možda malo manju financijsku ponudu, ako sam znala da ću ja tamo moći igrati i uživati u toj igri, da će me se pustiti da se razvijam i da me se neće kočiti. Mislim da je to u biti najbitnije, jer to te čini sretnim kad si kreativan, da možeš ispoljiti tu svoju kreativnost. I kad te neko krene kočiti, kao u sportu ili bilo gdje drugdje ili u poslovnom svijetu, to je veliki problem. Reci mi, kako je kod tebe izgledalo prelazak zapravo iz te sportske karijere u profesionalnu? To je zapravo jedno mjesto gdje često stvari pucaju, vrlo teško je nekim ljudima se prebaciti iz jedne sfere u drugu, a vidim da je kod tebe to zapravo uspješno, jer si uspješna i u svojoj profesionalnoj karijeri. Pa, znaš šta, nekako kod nas je doma bilo pravilo, moji roditelji su obadvoje fakultetski obrazovani, nekako bilo a priori morate završiti fakultet. Bez obzira na sport, da, bit ćete u sportu dobre, ali to je nešto bilo što su nam osvijestili i to je nekako od malena nam je to bilo rečeno. I meni je bilo podnormalno, da, ja moram studirati, ja moram završiti fakultet, jer nakon sportske karijere određeni dio sportaša se naravno može osigurati do kraja života, financijski budu neovisni, međutim, hrpa njih ne, ali bez obzira i na to što se sportaši mogu izrealizirati financijski da budu neovisni, mislim da moraju raditi, jer u premladim su godinama da sad ću ja tu sjediti i neću se ničim baviti. Mislim da to jako loše kasnije psihički utječe na njih, jer sportaši su veliki radnici. Oni jako puno rade, uporni su i onda kad ti od tog jednog visokog ritma pređeš u to da imaš cijeli dan slobodan, to je jako loše. Tako da ja sam se u biti, to ne završava dobro. Tako da ono što je meni bilo, ja sam jako rano, u biti sam rano počela promišljati čime bi se ja htjela baviti i kako će taj moj prelazak biti nekako lagan. Mogu reći da sam žrtvovala možda i par godina karijere, znači ja sam možda mogla igrati, međutim ja sam odlučila prekinuti karijeru i jednostavno se baciti u taj posao. Meni je bilo nekako u glavi, ako prestanem igrati sa 35 godina bez dana radnog staža, ko će mene uzeti, gdje ću ja raditi? Na vrijeme si počela zapravo razmišljati o tome, planirala si svoj život. Planirala sam život i znala sam da će u mojem profesionalnom sportu doći u nekom trenutku koji svima kraj i htjela sam se realizirati u poslovnom svijetu, tako da mislim da sam baš u pravom trenutku sam prekinula karijeru, počela sam raditi. Prva godina mi je bila jako teška.
zato što ti kad si sportaš jako puno toga prođeš. I naravno da kad sam došla na prvi posao raditi, imala sam 30 godina, meni osoba nadređena u tom trenutku imala 26 godina. Zašto? Zato što je ona krenula raditi nakon fakulteta ili škole koju god je završila, ja sam krenula nakon nje. I onda znači je mlađa od mene, vidim da nema toliko životnog iskustva, ali duže u poslu. I sad jednostavno moraš svoj ego nekako zimiti i preživi da ćeš sad neko vrijeme morati učiti. Jer ti opet krećeš od nule. Tako je, da. Ulaziš u bez obzira ovo iskustvo sportsko koje je super, ti krećeš od nule. I ta godina mi je bila, ajmo reći, prilično teška, međutim nakon toga je krenulo super, brzo sam pohvatala i posao, prešla sam i u drugu firmu i nekako se to krenulo graditi. Tako da svakako treba promišljati i razmišljati da će kad tad doći kraj i psihički se krenuti pripremati, već ranije imati nekakve, bar prve nekakve korake koje ćeš napraviti, kada tvoja karijera završi. To po meni svaki sportaš mora imati. Ako želi dobro da ta tranzicija prođe. Da, ti si sad zapravo nabrojala ogromnu količinu fenomenalnih karakteristika profesionalnih sportaša. Ja mislim da bi svaki tim trebao imati barem jednog da ih drži u ritmu, u disciplini i u dobrim navikama. Jer ovo što si ti opisala je zapravo jedan nevjerojatan drill, ali ugodan drill. Onako radišnost, upornost, dosljednost, ponavljanje dok ne uspiješ. Mislim, to su karakteristike koje se teško onako steknu out of blue, bar ja imam osjećaj. Mora se čovjek odlučiti na njih da ih želi imati. Da, mora raditi na njima, a sport ti to nekako dobiš prirodno. Utakmice, znači kad gledaš u kakvim uvjetima se igraju utakmice, na primjer igrati utakmice gdje je puna dvorana i da se ti navijaju protiv tebe i nešto ti se desi. Da zamisli to sad da si osjetljiv, nježan, gađaju, znali su nas i gađa, to show. I sad ti tu trebaš igrati. I pobjediš ili izgubiš, ali trebaš biti u toj atmosferi. Onda imaš utakmice gdje nema nikoga. Onda imaš utakmice, razni osjećaji ti se miješaju i ti moraš nositi. I onda nakon toga, kad sam došla u poslovni svijet i sad moram držati nekakvu prezentaciju pred članovima uprave ili pred ljudima, meni to nije nikakav problem, zato što sam igrala u dvorani gdje je bilo 5000 ljudi se deralo. Bilo, na primjer, ovih 10 su mogli misliti što su htjeli u boardroomu. Da. I onda ti je to ne kužiš, gdje je sad problem. Pa naravno da ću reći šta mislim, da ću sve od sebe i nekako se izgubi taj nekakav, ajmo reći, strah i znači se snaći u nekim situacijama koje ti donese, ajmo reći, poslovni svijet. Međutim, ono što sam, na primjer, bila jako tužna, to moram reći, kad sam počela moju profesionalnu karijeru, što sam radila sam CV i sad već nakon 1-2 posla napišeš šta si radio. Da. Sam odlučila na kraju CV-a napisati da ipak ljudi vide da ja nisam od 20. do 30. niš ne radila, ja sam igrala, bila sam I sad točno se sjećam od prvog CV-a je bila onak pol stranice, igrala sam ovdje, igrala sam tu sam nešto pojela, bila sam najbolja igračica i tako. I onda dođem na razgovor za posao gdje me niko ne pita jedno pitanje. U Hrvatskoj, na primjer, je to izraženo. Uopće im to kao da to ne prepoznaju i nije im bitno, ne? I tako ti se s godinama, moj taj CV... Taj dio se šrinkao. Taj dio se jako smanjio i sad taj dio mojim CV-u možda ima 3-4 reda gdje se ipak vidi da sam igrala, da sam živjela u raznim zemljama, da je to bitno. I to mi je u biti žao. Zadnji poslodavac, tu sam jako bila sretna, me pitao baš za sportsku karijeru i gdje sam igrala, inače sam Austrijanci. I to konačno sam doživjela da me neko pita za sportsku karijeru i da u biti promišlja šta ću ja donijeti tom timu novom u koji dolazim. I mislim da je to jako bitno i u biti mi je žao što u Hrvatskoj, ja imam dojam da u Hrvatskoj to nije toliko osviješteno. Mislim, na primjer, bivši sportaši u Americi ili u nekim drugim zemljama puno više poslovni svijet prepozna vrijednosti.
Eto, tako da šteta da u Hrvatskoj, ali evo, nadam se da će se i te stvari promijeniti, što ćemo više pričati. Tako je. To je bila i motivacija zapravo za ovu temu razgovora, jer ovo je jedna potpuno druga perspektiva sa kojoj čovjek može gledati različite karijere i profesionalnosti i kreativnosti i zapravo napredovanje, karakteristike potrebne za napredovanje u poslu. I evo, hvala ti što si nam upisala sve dobre i sve izrazito važne karakteristike koje su jako bitne u profesionalnom životu, u svake osobe. A profesionalac u sportu, ako ga imate u svom timu, apsolutno može i pretpostavljam i druge ljude podignuti, naučiti, utrenirati da imaju neki dio ovih karakteristika. Svakako je. Sportaš isto tako ima tendenciju biti lider u timu, je naučen raditi u timu, jer mi, pogotovo timski sport. Individualni isto, opet si ti trener ste tim, funkcionirati, ali pogotovo u timskom sportu ti funkcioniraš sa jako puno ljudi, u poslovnom svijetu ti znaš prepoznati osobine, znaš ljude okupiti oko sebe, znaš kada treba se prilagoditi timu, kada treba preuzeti odgovornost i to je nekakve karakteristike koje mislim da je jako dobro imati kod zaposlenika. Super. Odlično, hvala ti puno. Nadam se da će i naša publika naći ovaj razgovor jednako zanimljiv kao što je bio i meni, jer stvarno zapravo si mi detaljno pojasnila neke stvari, naročito ovaj dio oko profesionalnog sporta, jer mislim da se ne zna dovoljno o tome. Pa evo, hvala tebi puno na pozivu. Veliko mi je bilo zadovoljstvo biti u tvojoj emisiji. Pratim tvoje emisije, želim ti puno sreće u daljem radu. Hvala ti. Hvala šta pričamo o tim temama koje mislim da su jako bitne, a premalo se i nema se prilike baš možda o tome toliko pričati i pojasniti. Istina, super. Hvala ti lijepo i dragi ljudi, do slušanja neki sljedeći put.